Жетіген ақша алмастыру жайында 85.50'den алып, долларды 86.50'den сатып отыр. Рубльді 96 тиыннан алып, 98 тиыннан сатып отыр. Бұл обменканы көріп алабыз, достар. 85.60'dan алып, 86.60'dan сатып отыр. Долларды. Рубльді 96 тиыннан алып, 98 тиыннан сатып отыр. Бұл жердің курсымен танышабыз. Ассаламу алейкум, біздің каналдың катталуучулары жана коноктору, саламатсыздарбы? Бүгін 18 апрель 2022 жыл саат 15-тен 15 өтіп қалды, достар. Обменка Моссовет. Курс валют 85.50'den алып, 86.50'den сатып отыр. Долларды. Рубльді 96 тиыннан алып, 98 тиыннан сатып отыр. Бұл обменкада болса курс мындай. 85.50'den алып, 86.50'den сатат. Доллар түшүттү. Эмнегеде рубль көтөрүлбөй атат. 96 тиыннан алып, 98'den сатат рубль. Байтүшүм банкта доллар 84'тен алып, 85'ten сатып атат. Рубль 95 тиыннан алып, 1 сом 0.50. Байтүшүм. Бұл обменкада болса 85.40'тан алып, 86.40'тан сатат долларды. Рубльді 96 тиыннан алып, 98 тиыннан сатып атат. Шунун эле жанындагы обменканы көрөбүз. Бул жерде 85.30'тан алып, 86.30'тан сатат долларды. Рубльді 96 тиыннан алып, 98 тиыннан сатып атат. Көріп алыңыздар, достар. Finca Bank 84'тен алып, долларды 85'тен сатып атат. Рубльді 96 тиыннан алып, 1 сом 0.50'ден сатып атат. Finca Bank. Eco Islamic Bank'ta 83'ten алып, долларды 84'тен сатып атат. Рубльді 95 тиыннан алып, 1 сом 0.5. Eco Islamic Bank. Шу менен видеоны аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. 85.50'den алып, 86.50'den сатат бул жерде обменка. Рубльді 96 тиыннан алып, 98 тиыннан сатып атат. Лайк басып, подписаться кнопкасын басып коюңуздар, эгер катталбаган болсоңуздар.